Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Ka Boundary Committee jong Khasi Hills Autonomous District Council hene ka sing kala shong perkhat bani kren halor bun kiman ki bayre ba jing pen bet put apreng ki jala Meghalaya bat ka Assam hak ba ki regional committee jong kini ki artali ki jala kin sahiar banjurab ki jaka badan ka jingya ka japut habakren ginong thok kubor din ka jingya lang u deputy chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council ba pensngan NCM lai thu ba kini ka jingya lang ki hima ba pher ki lawan man yeshim menta mania tai sani halor kini kaman kham tam ban pesngo shigi regional committee ya jing thrang jongki shano ki kwa bandan ula ban rap ru da ba ong ba ka council ka thrang ba kinong ilam hima kin pensngo thu ye ki briu ki ba shang ba sa kini ki jaka mania trailang ban pen pau shigi regional committee hakisngi ba ki ban jureb ba ki thrang bandan ba ka Meghalaya ulong ru ba kidan kinong ilam hima ki badai ne kini ki jaka ilapan pau da ba ong ba kumno kin net ba ka Assam haba ki jaka jongki ki ha ba ka jingpet jong ka hima meliam hima khairim hima nongklau bat ki wei ki hima kabagila positif nan ka isti ke borim lelang ngira kon dari positif yang ada di ka isti borim bat ka tadi ka jigu jungi menta kalong banyak keren na jadi bat pertama ka bede pastiet Meghalaya ka jungi bat ka gomen pasam ka ba di regional committee kini yok banyak kawan biar si bidang nak benta ban sim ke jimut jogi paibat musung sinong kajing duduk jungi menta kasmi kalong ngadi ya tang awak di hima ni rajan baru hima ki ba hab ka area of defense nadu ka dish domria ka hab ka hima melim ka bordwal ka hab ka hima nong spung bat ka hima nong klau kadang wak mau temur ke bahap aga hima soyong hima jiran penjuru ke langpi ke bahap aku ke hima nomor sam penjuru ke blok 2 ke bahap aku ke right nongtung hima kayu bagi sebenarnya tolong ba lajan baru ki right tuan ban nikmat ban kalian ke right dish domria rawanu bom time pada ukli dong sinsyal jong garai tomria hapo ka hima shlong go pot pat menta ka hap aga hima melim akun juru na kalian ka right dong tung i sim right bat ki jung lawan sim khairim lawan bat ka jing jing tarasi kalong syai bang ikwa iya ka ba ipai ba ki ba syong ak bisnong kin yami pai ba hakanu kan ngopor ba kahiar ka regional committee jong ka Meghalaya berasap ban penpau pai ba ya ka jing lapoi jongki will ke jongki ban ngadon lang bat ka state Meghalaya ni bat ka bagi sultan bagan kejilang menta kesini kolong ba ibabun ki ong ba balingin ko Meghalaya bagi dia po himang melim balingin ko Meghalaya bagi dia po himang khairim balingin ko Meghalaya bagi dia po himang kata kadi kan ngorim ke basyai atau mengi samba jing kru interest ni kana ai minister megi nong yalam agi rai agi ma sinong bat bana kalian juki tinang persian ya kaban persungku agi paiba ang sungsu nang bah kan ngun por ba ke regional committee dia na ka benda ka sport inspection inyo ya ka jing menjur chung paiba kita kelom di few issue ke bagi discuss mereka sini ngakrai na lor bagla ai ia kijungto bagi kikuat hati regional committee ikwa bang ai kopi lang seniru kenang ba nio ban berisno ulang ada por bangnya discuss ka regional committee kata ka jemot jungki baraji ko por kumbaga pau na gitu kikuat kisla na kisnam ka kandais pa tam ka shaib ha bagi tu kendo ki siap ki hab kam tam bagi tu ki khat arpur iba hab arpur ka hima nong ka garai nong hima kain kadi kadi yarap subun ini nak benda ban pensisa hakmat ka regional committee ya ka ya jing sisa katung ka history dan bagi wat keselak besar ban lo kata kabde tang kata kumarong ipi pangidon kamru ya ka people's will ajing kamon jong pai ba bang skam ba kali ro kan tang injok batnang bagi kijaka ki ba ya ka jawab kata ki poin be hapo Meghalaya ni la ban sutu ba kani ka border committee jong council
kan recommend ni kini ki suggestion Syakar Regional Committee. Ring ipat di dan hijaka kiba dan lang kini kiba kle jat ban riu. Ikitum kum itu kijaka akan urkom ka bodo komiti ka address kumno kan present apa ka Regional Committee. Pi ya gitu ngilaksanya hak di lokal di beriu jongi di basa gitu di Jaka. Bala kumno kin persang ban yesu suji mutlang. Bat war gitu ki bomdai ki beriu jongi. Kenang ba nakalian jukiru lese video ka jongi atrelang. Kata ka syong ka start jongi tu ki beriu ba syong ki thai. Ban pen sutu i pai ba nung syong syong. Ban pen ko ngu ye ki da ka jing sutu jongi bagi kuwa bandon bat ni kami kelia. Ban pen ko ngu ya ka sorkar kam syong hangi ka syong hagi pai ba haga pasni. Banong ba yes ni kuwa bandon ha megelia. Lala ban le ya kata kabalong ka way ni ki kriteria jong ka jingekut jong kini atli ki jela kanirap sibun ni bangin yo biang ni tuisyong di bang nila do kabala ngalong kala le bersikata ni nakalian jong kiru ki pen pausai banamar menyahap hak hima khairin ikwa bala kumno himam lim ikwa la kumno bangin don biang batka megalia itu ki nong nikmat na kathan lampi sektor isim juga nong nikmat juga hima nong mensau bagian bersangkat bala ban sim ya kila ban konbin siki